Tabantiscop Dios, hay una historia te ya señak ops bihil. Te Jesús la yalhay kop ini, y una yabo de kiltik bingilel te skushul yotan tahtoholtike. Ay la chep keremetik, te itinale le yalbetes papá abonish te viñas kota toholete herencia kune, mukonish las ambetes papae, y des papae la llave. La habi las sakte binabote basta namal, las lajinte binabote, maba las nas tunel, batmana yakubel tabin spastiklanel hasta que maik bi aishiun, spisil te yamigotak maba kolta yotiyun. Sakota winal, bayabe swel te chitametike, yota nugla swe euk te binyak swe bel te chitametike. Pero tal ta yotan, tas nachte papae ay macha, yeshu ate hiktaya ilek swe likstukel. Ay mi yasuton bahel, yakalbe te papae la tak multa tohol, soktas tohol Dios. Mas nup ukist nich ante yakabutone, hicha koyon te bitech atletica wune, chinos nobe. Tamate San Lucas 15:20. Hay un tal hay keremini suhtalel tabante aites papai. Cada namal tostal a, y lot yuntes papai. Menos ujet la yaita yo tante namal tostaltes nichane, y basta animal te tatile, y basmech te nichane y la yutsu la llave jumbes. Jaini, jala yalte kahualtike y una yaboti kildik te hishtes ushu yo tanta toholtike. Aunque la taja multas tojolte kahualtike la sustantalel yameyabat un beso yamesmechate kahualtike lek hijo sutatistalel chimak oblal. Aunque kashk eslaltixba te mulilte la pase, la sustantaltas tojolte atat te hasbil Jesucristo yak mesmali belat. Toholte obo la basta namale, obo la basta winal yakata oke la sutantaleltas tohol te atat te hasbil Jesús, mabaya yilayat, ni yas tenat lo él, sino que allí katayotan te atat te hasbil Jesucristo, la sutantalel.